Ovo je novi izazov u kojem će devojke praviti kućice za lutke. Britney pravi kuću za Barbie, a Monika kuću za vješticu. Da vidimo ko će napraviti bolju kuću. Britney se obično igra s Barbie, dok se Monika igra sa svojom voljenom vješticom. Imaju samo jednu kuću, a to očito nije dovoljno za dvije lutke. Uvek se svađaju oko nje, pa srušila se. Znaš šta? Sama ću napraviti kuću. Zalepit ću delove od kartona. Evo nas. Genije sam. I sada je moja kuća spremna. Super! Šta? Monika ima sličnu kuću? Da, i ja sam sebi napravila zasebnu kuću. Nisi jedina koja to zna. Evo i prozor. Šta? I ja imam prozor? Sve ponavlja za mnom. Očitat ću joj lekciju. Evo mog vodenog pištolja. Mnogo bolje, Britney. Hej, to je bilo smešno. Ne, nije smešno. Sva sam mokra. Ali imam ideju. Imam nesesar za šminku. Ovdje ima puno lakova za nokte. Hajde da izaberemo savršenu boju. O da, ova nježno roza je prelepa. Sada obojimo moju kuću njome. Wow, super. I ja imam ideju. Obojit ću svoju kuću u zeleno. Ispašće savršeno. S ovim će definitivno biti brže. Pa, završila sam s bojenjem svoje kuće. I ja sam završila. Šta bih trebala sljedeće uraditi? Daj da razmislim. Tako je, krov. Pokrijmo ga ovom tkaninom. Moj krov će biti prekriven lišćem. Savršeno nadopunjuje ovu zelenu boju. Sada napravimo okvir za prozor. Biće super. I meni treba okvir, ali moj će biti bel. I pogledaj ovu cipelu. A ja imam veštići šešir. Kako divno. I meni se sviđa moja kuća. Šta je sljedeće? Tako je. Počnimo praviti prvi sprat, postavljajući tepih. Tamo će biti dnevna soba. Moja veštica će imati goste u ovoj sobi. Kauč, drvo. Wow! Još malo biljaka i kamen. Stočić za kafu, naravno. I moja veštica može držati svoj šešir na njemu. Ovo je super. Šta misliš? Sviđa li ti se moja soba? Pa, to je tvoja soba sada. Definitivno nam treba ogledalo. Mala veštice, izvoli. Biće super. Zapravo, treba nam još ogledala. Moj lutki se to baš sviđa. Tako sam srećna. Dobar posao, Monika. Britney, šta je s tobom? I ja pravim prvi sprat. Tvoj je užasan u poređenju s mojim. Monika, gledaj i uči. Evo tepiha, kauča, stola. Wow! I malo dekoracije, naravno. Definitivno ti treba TV. Tvoja omiljena emisija. Tako je smešno. Stalno se smijem ovdje. Savršeno. Barbie, kako ti se sviđa? Hajde. Pa, kao što rekoh, moja soba stvarno izgleda bolje. Da, neverovatno. Nije fair.
Šta bih trebala uraditi na drugom spratu? Ideja! Čekaj, pa vidi. Pa, imamo prelep travnjak. Tako je mekan. Savršeno! Pa, kako ti se sviđa moje vještice? Imaš bicikl? Znala sam da će ti se svideti. Također i ribnjak. Neverovatno! Mala klupa i tamo se možeš odmoriti. Također možeš gledati slatke patke kako plivaju uveče. Evo, izvolite patkice, ovo je vaš novi dom, savršen ribnjak. Pa, sjedni, ljubavi moja. Moja vještica voli čitati knjige. Znala sam da će ti se svidjeti. Savršeno! Vratila sam se iz kupovine. Kupila sam sve što mi treba za moju Barbie. Prvo ću joj napraviti bazen. Ali prvo, bazen treba napuniti vodom. Tako je. Evo nas. Moj savršeni bazen. Nekoliko ležaljki i suncobran. Razni detalji i malo muzike, naravno. Moja Barbie ne može ići na plivanje u ovoj odjeći. Mora se presvući u kupaći kostim. Ovo je mnogo bolje. Pa, daj da te stavim na ležaljku. Evo koktel za tebe. O, Barbie, vidi, dolaze ti prijatelji. Žele uživati u tvojoj ludoj zabavi na bazenu. Super! Ken, nismo te vidjeli stvarno dugo vremena. Voljeni. Jess, to nije prava odjeća za bazen. Ovo je mnogo bolje. Pa, možeš ući u bazen. Svi se rashlađuju. Vrijeme je tako vruće. A kokteli će vam pomoći. Izvolite. Savršeno. Wow, Britney ima čitavu zabavu tamo. Možda mojoj vještici to čak i ne treba. Pa, pravimo drugi sprat. Ovdje će biti kuhinja. Moja kuhinja će također biti roza. Kako divno. Sada, da vidimo šta imamo ovdje. Savršeno. Nekoliko grickalica. Wow, ima i nešto hrane. Sada malo kuhinskog pribora. Wow, čak i toster. Hajde da napravimo par tostova. Wow, stvarno je upalilo. Stavljam ga na tanjir. Uzimam malo džema. Barbie, vreme je da ručaš. Napravila sam to za tebe. Sjedni, pomoću ti. Moja Barbie stvarno voli tost. Pa, prijateljice moja, prijatno. Mažem džem na tost. I probavam ga. Biće tako ukusno. Pa, znala sam da će ti se svidjeti. I ti imaš kuhinju? Da, ali postoji razlika. Moja je bolja. Evo koktel. Omiljeni smuti moje vještice. Ljudi, ove kuhinje su stvarno super. A mi idemo dalje. Da vidimo šta imamo u planu. Na trećem spratu će biti spavaća soba. O, ovo je mjesto gdje se moja vještica može odmoriti. Crni tepih, ovo je tepih.
Wow! O, ti uvek ponavljaš za mnom. Ovo će biti krevet. A ja imam rozi krevet. Pogledaj ovo ogromno svjetlucavo srce. Nalazi se tačno na zidu. Također mi treba i ormar. U njemu će se čuvati odjeća moje vještice. I neke knjige također. Opet, ona voli čitati. I neke od njenih omiljenih stvari zajedno sa posterom. Ormar moje Barbie je definitivno veći. Ona ima toliko odjeće. Hajde da sve posložimo. Evo torbica i cipela. Mojoj Barbie će se to svideti. Djevojke, te spavaće sobe su predivne. Vaše lutke će biti opsjednute njima. O, znam šta treba uraditi. Hajde da presvučemo moju Barbie. Wow! Sve izgleda tako lepo. Ne znam šta da izaberem. Pa, moja vještica ima gramofon u svojoj sobi. Moći će organizovati plesove u svojoj spavaćoj sobi svaki dan. Da, to je tako zabavno. O, da. Moja Barbie je tako lepa. Ali umorila sam se od igranja sama. O, ideja! Hajmo kod moje komšinice s kolačem. Monika! Zdravo! Ne dolazimo vam praznih ruku. Moja Barbie vas je odlučila počastiti kolačem. O, to je slatko. Hajde da se igramo zajedno. Naše lutke su ipak prijateljice, a i mi smo